baik dimempat UE kena kedai kedai nampak kawak sapau. Ini mau long kedur jong breu baik John Kikmat Arteli kawai kaktin. Lese kedai ke jing thau ke jing pelon kamariang. Andrei ni sini ini khot diong dai tagi. Cing jong ki riu mendai klik jong ki riu mendai namar. Kedai ke bala sakut akan kawak namar. La sarong ke sakipor mendai teh. Ese kedai kena kita kakli jongki kita kijayan mendai. Apa mentangan beri haru ajan kalau kumno kan ka klik kada kemat pai kita klik kemat berkerja tin mo. Pai kena kedai kakten. Kena kakten pai rendang. Takut ke air ke badan apa kakten jong. Teh mentang pai kena kedai ka siliang ka kemat jong ne klik jong ne ubru wan rundai badai tau jayan pet siliang kalong gumne i menta baik kalong gum tu baik kena siliang kemat kena ka silang mat tementangan rung chua kena ka wei ka kremo kena ka wei ka silang kemat baik kalong gumno sipo i kemat ju kalong gum tu baik sipo kimi ki umlong ki umat baik kena siang pada saya baik kalau untuk ini saya baik mat kalau kumno nasudin baik baik ma baik wei nok bai wan kat pengawan sekilang ya kan ka mat jong ne usut di jong kini ki kesenong kli jong kini ki berubah mentua bang ma syade ben pet